bezo trisra on gwez da l'ardoc'h meus tra un dra bennak divar o fenn pegar meus gret a dos war os ro. E a blavechou per ar ugen meus gret kalz a dro an anoio lech. Vraiment, war nen pen a ben an en vid on deus le korn betek Montreuil amañ meus golet panello, Castellun, Kuchen Châtelain, bon. An dra zo un drag meus gwelet o ton pegar on bet toesk a re neus hullet a dostri a panello ze. Rag votet e oa bet kentor. Allez, flashback. Brezhoneg, un tual d'amour. Flou. Ar blavechou deg a triugen e oa ket tu da lake brezhoneg dindan a galek. E pemzeg a triugen e oan ur hob ma amzer zoudart chom Brest hag oa bet savet ur gwell a brezhoneg e Kastel. A mer Kastel, no bet c'hoant da lake panello Kastel Paul, dindan, Saint-Paul-de-Léon. Bon, Simon, les voix. Hein? Sais-tu? Ok, ouais, c'est pas dit. Non, sais-tu? Gret an dra da hout Gret an dra da hout da telegram a de Nouest France. Gret fotoio gato da lun eo pedal bras deus a pano jou neve oa dever laket gant an outroumer hag a huzul da bez da blanta. Peket da stag a brezhoneg dindan a galek. Evit lansa gwell a brezhoneg. Da zav an vintin ne oa bet nitra. Etretan no bet a mer lizer gant a prefet o lavar a dean peus ket droat bord an nen zo d'ar stad hag a republik neus oriez a galek eo. Gwell em eus a lizer ze hag a pez a ginig a prefet oa an drama. Met ma peus ran ve gaout Kastel Paul bas anno ur ker bez setu an nen o peus da heulia. Skrivet da huzul stad. A goulennet digan a huzul stad divadezi Saint-Paul-de-Léon a badezi ker en dro gant an anno Saint-Paul-de-Léon Kastel Paul. Va, e gise oan traoù. Oa ket tu. Un neube tier... ya. Ubu. E un neube tier ker, oa deud a ben memes tra da vont un tammig... ne ket mez a lezen, met da blas a brezhoneg. E meur a vot. Be va kerioù zo deus Breizh a oa gevelet gant ur ger deus bro Gembrei. Setu a rok panel ker, no o panel al, vilad e oa ker gevelet gant, hag aze oa bet lake brezhoneg. Pondi oa bet egise. Be oa pondi vi, oa brezhoneg a panel. E ker gemper, e oa Jean-Yves Kozan ar hintiker, en a kavet o modal. Er laket o panel houan, en o laket unan kwat. An oa ket da lezen. Hag er skriva gant ligerennoù bras, en oa skrivet gant ligerennoù bien, doare keltiek. C'est un neubet kerioù deus ret an draze. Kemper, an orien, bez o bet chom ar arroaz en orien unan pezaou deus a panel ose. An orien skrivet gant ligerennoù dam keltiek i verzoneg a vegolaret, a kandigam. Setu. A he oa kebet klem ebet. Un tamm gizit a bezedach e gwirionne. Peske zon just prosezou a bezedach, pa bet lanset a bezedach c'hoar pe seiz a triugen. Tu do lake bezedach war auto. Tapet gant an archerien, kaset a les varn. A gounet tout o frosez ganto. Peger, oa ket tu da dammal deo, un dra an e heulieket a reolenno. A reolenno vid a plakennoù bro, a rang be a du var gwen, a ligerennoù bras. Hag a panel bezedach, a peksun bezedach tag deus an otoio, a oa ur be bras
zet bien, a genash bien. Ah, se tu, wat giselare an avocado, ne la que fazien, ne ket da standard, mor kemat. Agus pensi, wa bela ket a genedu, goleret ardant mechou, breis e bien e lai. E gise wa regenta. Ariz neus kasetu dirag a leslam. Gune tout da procesou. Si tu petan no a gres kolanem sao, 1930, bon rev standard. B bras, Z bras, H bras, nitralus pen, gwen, eont aven, pegar, musulio a zo, musulien bat, rik a rat. Proces e bet ken. Ne ket beles kaoutou d'an traou, Bon, allez, neuze, penon som de ben e gaout a panelo. Oa ket tu. Neuze, pegar va boad an en da stat. De a lezeno de fer. 1900 daou a pevarugen, 3 a pevarugen. Gant a lezeno de fer, e o deud bord an echou d'an departement chou a da herioù, pe da homunioù. Ah ben neuze, helen laket a peus o d'oc'han. A divar an rahe, so bet gwelet panelo o ton nemet a risk a oa gwelet un tiker a galon vat, c'hon de gao brezhoneg va avoir d'an en, men a ouien kerevat penon skriva. E kichen do amenez a skouer, konfor melar. E brezhoneg velar konforz. Konforz. E ben, a panel zo belak konforz C, O-M, neus ket gwelaret, C-O-M-R-S, konforz. Skrivet gant skritura galek. Brezhoneg skrivet gant skritura galek, setu. Po neus sonjet, po neus gwelet an drahe, pe ket ar aro be a gwelet, memes on neus sonjet, e oa o risk pe beskrivet forz peta, setu neuze, e par zo fram a va hanvet skolue lavro, Institut Culturel de Bretagne, moi savet e pavar pem a pevarugen o gomisien a va hanvest a gomisien an eo lech hag a panel o hencha commission toponymie de signalétique bilingue a ganom zo be savet bod a degou pad doulat blavechou vit norma vit choaz peseur Petra peseur fium brezhoneg, ve fe laket va apanel. Oh, vilot, ne oa ket diez. Me vilot al, e oa ket kenese. Bote genta, e oa en ebiez. Deus, tir kerzo. A Concarneau, on n'a jamais parlé breton. Dixit, le bris. A zo député, a to, j'en steigne, Eket. N'a jamais parlé breton. Neus ket koz da laket, neus ket an o brezhoneg ebet pegan neus ket bekozet, mor se brezhoneg. Be oa, plasou va en ebiez taer egise. Plasou al, e oa veze direnket a politikerien gad a gourmene deus en dous, en ur blanc, laket koltar va panelo, just un... Oa ket brezhoneg, me va verne oa ket galet ken eubet. Ne chom en etra. Deus lagar ou bit un non deus a reze. Deus lagar meus laket koltar, non. Koltar meus ket laket met skolanem zao, hag me va karget deus naferio diabars va skolanem zao, setu, par ur kroget a goltara, zo be choazet gant skolanem zao, peseurt kerioù ve fe be koltarat, pegar vam ket gwez da batout, a kavet va bet, chonge va bet, mont da goltara a re a oa ken plant, Castelpol, Saint-Paul-de-Léon, Châtelain, Castelline, disevel tre med, briek skrive gant C, pe briek skrive gant G, ni a jonge d'om, an dud ne gompreni ket. Setu, choaz va bet mont da lerioù squarius. Godeze va bet un tamit, allez, kontarit d'or tout, pegar. Un tamit trouz et diabas kolem zao, e gout, penaos vo grat laket koltar, petam me jonge pa an dral, va tro keplar zo be grat an drase, laket peinture gwen. Pegar change la go o panel gwen, evit en dut ve bet o panel gant koltar e o panel va bet sotret. Ava lous.
A padal opan el gwen voa ket tu da len nitra varna évident, avec son genre, on va voir que voa ket roche me jonche, hein, mais ne ket a peso begren. C'est tout. Peinture gwen, jo me ganing, de sa mare matra yen da skriva a gorier, soit hag a peinture gwen a la servi château. Bevan o lar a doch e eus bet en ibies, hein. Dam, vechou da skouer, vaza, a Morbihan, a zo pat pell, bremañ zo panel o brezon ege a Morbihan eve, mais un département d'hiver e bet, pede van bet, hein, gant a kuzul département a Morbihan, d'ober o deves labor. Ning da zispeg a deo, pet a oa, perag, hein. Kalspoan vid neube da dra. E fin a vodad, hin da la dom gisse, me neuze. E mom vant da laket e tri pavar pe pem l'air, disen ul meus kezonj ken pe de oa. E tri pe bavar l'air, tri pe bavar blas, e bas un département. Mom vant da laket panojou gant brezonek varno, digemer mat e bro gourin. Digemer mat e bro an alre, deus an daouse me sonj, hag a real ne meus ket sonj pelar e oa. Hag gant an draze vo brezonek bord an enchou hag en dut vo kontant, pigur e rom an draze, ba lavar et bremañ da re a la koltar e raba deo. Mais là, ne ket ning eus nitra la velet gant an draze, a pez va bur. Ya, normal. Setu a Morbihan ing bet paltre o vont varok. E département o chou Narvor, vraiment, o chou Lanternous, a oa neuze. Enno un département zo bet pell o Tonadu. Nemet servij an enchou a va prestre da vont varok. Enno he servij an enchou a fonctionnairien, a fonctionnairien stad eo, a galon ganom, hein, mur vid a politikerien. E département Penarbet, ama, e a Rontrol. An huzel département, neus e oa kozan, a kasen trao varok, an oc'hant da vont varok, hag servichou an enchou, n'int ket deus dustu. Me var l'air, nous on ket a gion he da marez e digouet zo digouet un den nevez e pen a servich, fin, an in on eus bet da labouret gantan var l'air, en eus oa a du pen a ben. A memeus, kalez peller eget na oa gwest avon. Pegur giz malar an doch. Oa ket droit da rok da gao panelou va voir an enchou, pegur oa an enchou da start, da Republik. An ket a gomun. Pet an département. Bremañ c'hoaz e zo henchou, ninket na da grumunioù, na da département chou. Ba, an enchou tis, an enchou doup, va avoir an enchou zene vel ur ket brezonek, vid an armez. Va avoir an en braz a zo aze, an en doup, an en tis, zo panel a skriv morlei, neus ket montrouleus. Pegur, a mor va domani ar stad. Neus ket droit da gao rezon e gal. Nemet. Picard, Renner, servich an enchou, a va du ganon. Me goudere voa ket gwest. De a ben d'ober an dra bennak, ma mestra. Vi mon armez deus an enchou tis, per vien ve laket an... Vois-tu de laket meur a dra? Pe laket a vour kenta? A ma ve laket a vour kenta, voa ket tu? A vour, a gomun, neus un anno. Officiel, neus ne la ket chanch. Nemet un dra la hel e rober, he laket an atan, na geriaden, na gervien, zo kichen. A ba honez ne neus ket an officiel e bet. Si tu gisse zo bet tu da skriva mat an anoioze. Kemper ema park poulik. Park poulik zo skrivet P-A-R-K, poulik, P-I-G ar fin. A skrivet brezonek mat. A vechou memes.
ret, bete que là que présent est place à Calc. Un temps de peller vi parc public par hier de gasoline, van tu diu, et ma à pétaille. À Pemfontaine, puis un tailleur Fontaine. Un tailleur Fontaine. Un tailleur Fontaine. Non, les trois fontaines. En officiel, à place, c'est les trois fontaines. À Petravel, elle va voir dans une 10, pas nous aimer de galère, dans une 10, en tailleur Fontaine, présent de Gepken. Puis, on peut se rendre, voir que au film officiel en vue de Paris, c'est du moins de Khouari. À gazon, j'allais nous habiter, mais il y a que, bon, 10 places, c'est des bêtes, nous, là, qu'ils ont bédé dans les places. Là, Australien, nous, trabenac d'Avel, dans l'Andrahe, au Vechbenac, notre c'est beaucoup. Ils ont j'allais voir, évidemment, chez nous, discuisa. Va voir dans une 10, avec chou, une kilomètre. Alors, de beaux qualités, il va voir dans une, avant de Zizoura, puis de votre travail, c'est tu, pas hier à mai, c'est qu'ici, sur un anneau. Un anneau à l'air,